Acha atu minong alam RSS lapu BJP avokar atau pan gunda tu la IPSL group atau nitum pan la parti pan gunda tu acha gunda kuma kopilo ni tu pan aku beri la like comment la pen kopi ni YouTube along kopi ni talk show lo anta la RSS gunda group atau gunda kolam ni beri deh hala Bikromansi lo jai kathar lo antong ti kathar nangli dainut kabuji bang bulu lasi nili tumaphan buji pame nangi RSS ke nili tumalong amen dawi gunda puda bumuatar lo gunda po bangke ni tumphan puweri de karbiro supi bi tungara raphan gunda puweri jong si gunda pulutan te kumane aphan si ni tungkapat hiji kumane si tonji sita ni tumke gunda kali direct nang khanda lo dei EPSLC amu abang gua tu nang tum puji tu anutin nakit sunga phanta nitum dakar biai anglong akit he Dr. Tuliram Rohangsi keso delivery pendang lo apor bipor akotona pendang lo ang to nakit sung nang rablo ahe mari helang kabe abang gua na ting rablo lapen halada alang kopine non flat lang thimpi ke bang deramu area proyonto penang lo hang ting frang penang lo ha kopine garoro kumpreng kopine ala ku namtar do penang lo ang to ting sing pi kadu kabe ting sing lo tilpar silpar kisungophan sangkera alton dongkor songkor ring an don tin piet kupila gunda pun itu hanai puge nang tu mison bak la corona akiso hu kupina kerap doloma jong si do pulote nang tum nang jopak nang kha dak bi thunga kisung da tupik lang ke the ko lo ne munir ahem che du long le ko lo ne kiso gari accident abuang kumanta tangkap pide komane delivery bhanda poisa pide komane osangtar kelang bhanda poisa pide biya bhan pide dake ni tum bi thung loge gunda puna bueri de kiso kiune apot bipot nang kerap ke CM Tuliram Rohang hello lapen itu wokar bang bukatu ga bedo nitum ke RSS along na jongsi nitum marana tu la nitum ke klaim atum RSS along jongsi restar nitum amendo plote nitum han direct na resno RSS along nitum nemendo